بویرن چارپل مدیا و پیف تیوی ام دیسا ازو هفکاری خواه عبدالباقی حسینی بوارا ام بویرن 2 هفته های داویه ام بوارا پارو بکن و هلبت 2 هفته میوانی می هیجاجی هنه برز احمد چتو و نیدال جوجیک اوی میوانی مبن و پیشیا که ام دست به بکن ویدیو کی مه ام ویدیو جی ببینن پاشی ام بخیر هاتنا میوانی خواب کن و در بازی برنامه ببین بله ام در بازی برنامه خود بن برز احمد چتو سیاستمدار و نویسکاره کی کرده که به سالانه دنابطه کشینا آزادی کردستان دا کارد که نال در وی ولاته مخابن هلبت لسر جیانوی برز عبدالباقی حسینی که هفکاره کار من ویشت شویه و برنامه اوی بزیدهی لسر باخفه دیسا میوانا مهیجا نیدال چوچک چالاکوانه کی کرده که دمکی نزیک تا درکتیه در وی ولات لفینلنده هر وها سروکی کمالکی کردی الوی و مخواست ایشه ام بهورا او مجارن او بیرن که داویا في 2 هفته دال روجاوای کردستان قومینه ام بحث وام بکن شیروه وام بکن پیشه کم در باز وام ببن برز عبدالباقی تو هنکی بحثا هر دو میوان ما هجا بکی باشت به گلکی باشه ایوار باش تماشاوان هجا بناوی خو ناوی پیف تیوی و چارپل مدیا ام خیراتنی بو توا دکن براستی جان او گلک کومنتاراتن نیفساندن نمی تب بخیر و خوشیاتن و سلاوک تایبتیج بو هر دو میوان می عزیز ماموستا احمد چتو و هر وکیلی جی خوشکا دلال نداد شوچک زي دسبي بكم بماموستا احمد چتو سياسة مداركي مي كرد روجاوية صالح 1958 جدايك بويه جگوندك جگوندن عموده دور عموده باشر مال وگوستن القامشلو خندنا خو دسبي كريش شبولا يكي حتى بولا دوازدا بشرة شوية باجار حلب الور وك اندازياريك يا ترينا وقد بيجيم شكرنا ترينا الور خندية وك انستيتوت 2 سالا الور خندية باشر دواري سياسي دي جبچوكانيا خود دي تفگرا كردي يا سياسي دبو اجبر مالبات اوي مالباتك نتوي ولات پرور بون اغلبي و پرانيا و اندامين پارتيين وتفگرا سياسية كردي لروجاوي كردستاني بون براستی ماموستا احمد ممر کی نافداره گلک مرو ویناز دکن جبر شوپاندن اوی دوار سیاستا کردی ده گلک هوا بربچاو بو پاشر هات بو پنابرد الباجار ام بیجن الولاتین سويد 1980 گها سويد لور خبجی کر دور دجی خوندنک بلند خوند جیر بیجن های سکولا وك ماموستاي مادة ماتماتيكي حتى يروجي كاردك وك ماموستا د بولين اورتدد نعبرا امبيجن حشتا حتى ده بولين حشتا حتى ده هذا وكي دي قالك جارابوية بربرس د بارتيين جو كتبوا يدد بارتيان دسبيك بارتيا ديمقراطو باشكار والفيدا ماداوي يا يكيتي يا ديمقراط يا كرد لسوريا غيرو اندامي بيرويا سياسية دوي بارتيه ده
از الور بسکنم از هرم جم حوالا نایدال چوچک گواوجی خوشکک می عزیز روجاوای کردستان جهره ما عفرینه چه کرداغه اوی خوندنا خوندیه د زانینگاه حلبه د وک ما مستاز زمان انگلیزی و گلک سالا کار کریه لحلبه و لگوندن عفرینه هر وکی دیجی چالکوانا کمه سیاسیه و سویل دوار سویل بونه جی گلک کارا دکه او بخوا اندامه ده پلاتفورما عفرینه یاگو ویدا ما داوی چه بوی لأوروپا هر وکی دیجی کوملا کوی هی بناوی نوجین جبو چاند و فولکلورا کردی او جبو خلکن روجاوایی ل ولات فنلندا دجین او بر پرساوی کمیته وی کوملیه هر وکی دیجی اندام فدراسیونا فنلندایه یا کو رو کتیه دیا کرد بوی اندام اکثر کتیده و وگو مگوت لفنلندا دجی گلکی گهدانی ده دیاسپورا کرد و وی چوپینه سکارم لبر بسکنم که میرزاد کار بردوام فرمو بله بینارن هجا پیشه که ام درباز ببین دیسه هم زنان 18 سال برینها اینکی روژه که وهادا که ججنا قربانی بو جالین گروبکی انصار الاسلام گروبکی تروریستی هولیره دو بارگاهن یک ای پارتی و یک دیان اجتماعی کردستان بمبای کرن دوی بیاری دا 101 کس تیدا شهید بون که دنواندا گلکی سر کردین مزن هبون لپیش هبون و هر وان ازی که 200 کس چیز خلقه بریندار ببون ام وان حمیا برزداری ببیرتینن دبیجن گور بهشت بن و وان تروریستان و ایکو لپشت وانن بناوی خواه و بناوی میوان خواه و هفکار خواه و بناوی چارپل مدیا و پیف تیوی ام وان رو رشت کن تیکوشین وان ده جیانا آزادیا کردستان دا ده هر بشی و هر هم اگر گوتنین برز عبدالباقی درباره ودا که ما بعد تشتک هبه ام تمام بکن اگر نه ام درباز بن بار کم تشنه مایه باشه بله امی ورن اوا دبیست وی مهی دا دبیست مها بوری دا حسه که لهمبر گرتیگه ها صناعه دا گروبکی تروریست داعشه ایریش کرن که دخواستن هفکارین خواه یا جی چکدارین خواه کل پیش بون یا جی حمیا جوه گرتیگه براوینن و در بخن البت لگور نوچو او کن که مبیستیه دویجن او 6 ماه اوانا آمده کاریاوی تشتی کرنه و سیارکی که تجی بمبه کری و دیسا به موتور سیکلتا کی دیسا بمبه کری ایریشی گرتیگه دکن وانا لوه دتاقینه پشتی ویجی ایجا دو حب تانکن پترول دتاقینه که دومان در که دور تاریب به و بیار وسا دست بید که ایمن پرسامن جوه برای هما از کک احمد بپرسم پرسامن هنا کس دبیجن لپشت ویا گلکی درو دور هنه و 6 ماه دومینه و جنشکا ودا پشتی 3 سال 4 سالی جنشکا ودا داعش بوی هیزا خواه بوی قوتا خواه تی داویج سر حبسخانه کی زندانه کی و جو بلکی امن زانن هست هجمارا وان چنده کتی گوتن 200 جو رواندنه و چونه بدیتنا تا لپشت وانا کیت کاره هبه و چوا دست بکریه گرو کسه یا جیتنه و هیزن بیجن امریکی هف پیمان و هر وها حسده چوا دناف 6 مهیده حیوان جوی تشتی چنابه سپاس گلک ممنون جناب ورا و هر وها جه تماشوان هجاره لگور آخفتنا پرسا جناب تا کاک میرزا شخواد 20 ماهای که 2022 ده یعنی ابویر هات کرن ل 6 مهن 5 مهن 3 مهن 2 مهن براسی اونا
يعني مروف نكاره وینا تکوس بکه او وقتی بلاف کرن هنک جرا گهاندنه دبیجن 6 مهن یان گو قصد بخواد دبیجد آگهین ما 6 مهن 6 ماه جیر حاضری تکرن چمکی بلکی جوی هاتی گو نه جارای حولدانا جارای یکم بو لزندانه يعني جو اف زندان يان جين دي بين ايش لسروان بين كرن وهناك جهوال بندين خا يانجو هجر امكان هبه تبدا ازاد بكن بتايبت اف زندانا يعني تيوي واتي جو جلك خلق وعالمين وان نزي 5000 كس برپرسن دستين يكي حياني اي داوي اللي تدا جي دقرن وجدر فيوي دور حفصت حياني حيصدو بينجي كس زاروين عمريوان 12 حياني 16 17 صالي او نفشين ايغو بدوار ببن برپرسو وراجن تشاكو وك دبيجن دولتا خلافة سركشياوي نابكن يعني آمده کاریا وانت دهات کرن يعني اف في هجماره يعني جرك قصد امريكي دولة ايغو ديجيتيا تروري دكن او نا همو جرك براستيش خياربونك زيدا لغور لسر بري بوياري لزندان دهات بانا کرن ليه مخابن او رنگ نهات بو کرن يعني او رنگين او شياربون وجبر ويجي هاگر مروف بيجي برادرن بيجن بيو شياربون بله شياربون هبو شياربون هبا گرك نگيا بانا بيگومان يعني لجيكي جيجيا شاشتين هنن كارني خراب هاتنن کرن دبيرو باورين مده والاف لكولين د بيشارو جده لكولين بين کرن و تين کرن وفينا روحني بكن و چار سر بكن چمكي ایرو راپورا نیویورک تایمز روزنامه‌وان وان الحسکه راپورا خوا آماده کربون لگور تشتی داخیانیا یعنی راپورا وان و قصد نزیکی هفون لسر کسین هجوم کرنن کسین زندان بچرنگی بویه یعنی او دنگو باز او آگهین ایتین بلاف کرن همو تکوز دکن گو پیلانکی مزم بو پیلانکی وقت برادر سورات بیجن گوره بو نتنه به هما زندانا سینا یان خویران یان حسیچای گو خلقی در کهون بدو ویروی چبو با یعنی هگر او بشین مزن 4-5 هزار بشر در کتبا بێگومان هەمووجی خودی تجربه بوون خودی خبرت بوون و توشتنی پر مزن لهرێمێ سەروبەر هاتبا کرن ji herêma Reqqayê heyat bike ber ava mezin dêrikê û derbasî Kobanê bib ji ber wî hawî ew haziriya ahatî kirin çend heyvin bi rastî agehî تکوز لجم من بخوانینن لی بگومان کارکی وها به وی رنگی و پیلانه و وقت دمک دریش لبر خبده حیانی گو او افکارا هر سری یان گو اف پیلانا گو به وی رنگی چوی سری بله بس دیسا دنوچه ادا که حسد باست که دویمه گلکی تونل وان دیتنه گلک نزان چی وان دیتنه چواد به جيكي زندانكي وسا كو او تونيلانا حتى ناد بنا ديتن وهايوان جي تشينبيا دنا سيروجي يا جي بنج روج دا او تونيلات نديتن يعني جي بيشي دا تشواد با جيكي وسا كو حمي كاستي دا حمي استخبارات دانا هايوان جوان تشتاياتن توزانه كاك ميرزا او بخوا يعني كارن پاراستنه براستی تی بلکه هم از تید نبول قصه شارزامه لی بله کارن بوی رنگی بوی رنگی لگلک زندانا و لگلک جیان تین کرن آدوام
دەردۆرا وێ زندانێ وەختانی تو گوهلێ بکێ و لێکۆلینەکە لەسەر و دەردۆرا وێژی بکێ بنگەهێکی خۆشە ji piştgêriya îsîs a Daişê yanî wê gelek di bîr û çûnên ê min de wê gelek li derdora zindanê bixwe hebin dikaribin wan hembêz bikin yanî ew ê piştgêriya wan kevn dikirin wê li derdora wê cî girtinin xelkê wênin ciyê xelkê nû hatine de yanî derdora zindanê zindan di nav mala de ye dema di nav mala de bê û li derdora wê xelk û elem û hebê yani derdor dikarê rolekê bilîzê wê nade ne derekî berriye ne derekî çole ne derekî yani nayê tê nayê kirin derek tê veşartin baweriya a min de dikarê ji hundirê malekê ji hundirê hewşekê ji hundirê derekê û du dera û sê dera jî dikarê rengên wiha çêbin çimkî erda got li derdorê dikarê wî giyayî derxê ew piştgêriya a vê fikrê vê ramanê vê terorê dikarin bikin Belê ez ê carek din bizvirim bi aliyê va pirsê min hê hene di vî warî de ez biçim ba mêvana xwe Nîdal Xan tu ji bo van pirsa çi dibêjî guhê te lê bû tu evkekî te heye yani tu lê zêde bikî Berê bikî saeta we xweş vê hicmarek hat xeber da Kurdiya te gelek baş e spas ez karin tiştî zêde ez bêjim hev yani em giştek zanin Daeş herû da quwetek bi ser xwe ye herû meslehatin û menfaatin heremên li dûrî Sûriyegî yani ew ê menfaetê xwe hene heger herû Daeş carek din dîsa yani derkevê dîsa yani aktif bê di wê mantiqê da di vê qedexê da lê yani hev meslehetin jî em bên yani İran kanên em bibin İran jî ew ê xwe heye belkî destî xwe hebe belkî ne bi şekilkî mübaşer tê da destî xwe hebe belkî dixwaze mesela bi rê biriye mesela em bên quwatin xwe يعني ضعيف بكي في منطقة خير أو خو يعني ريا قصد إنه ضعيف ببي دخازي داعش دركه بجري حبسي يعني جدي سماكن ببلابي أمكانه بين ديسا تركي جي هرو مصلحات تركي جي هاي هاوجي يعني دخازي هرو في قدخي قصد أو دكي يعني كنترول دكي تم إريشابن تم تشقلهابن تم تشتنها دس بسكريك هابن بو إنه وديسا آليكارية كيف كده دستيون بمباشر بي دايركت بي بدستي بي أو ميتد خو الإسلامي متشدد لمنطقة ده هاوجي يعني آليكاري وندكن برنجكي وانجبير ناكد يعني اصلا يعني وقت داعش كاتين منطقه بريكي تركي كاتيه هيرو هاف يعني مصلحه بدولتنا حتى ريجيمي اسد ريجيمي اسد هيرو يعني بس بر وركاتيه اما يعني تالي كارينا كرج خار سيراوان ذكر يعني ها قصال دبي ام اريشي ارهاب دكن اريشي تيروريست دكن اما وقتا بي اريشا بي سر حبسه غويرانه وأمزان مربعي أمني جيبا نزيك ديسا تأو ناكر يعني تلف ناكر يعني مصلحة نويجي هنا دخازن في قوات مثلا لو داري كنترول دكي ضعيف بيجي بين إنه هبنا نقصر بمسؤوليتنا جرك يعني جفر در كابن أما هيرو ديسا برسك مازن هاي إنه بخا داعش دفي أولي دفي قدخي بحكم أمني قصدي حكم دور كنترول دكي ديسا بتاني خان نكونه في ريشي بكي وك أم زاننجي وك بر سر سوشيال ميديا دركت إنه
هيرو هاف عمليات هاف إيريشون ندرو كنت شابكي دابي بلانك هابي جبالي دا أما هاف بلانا شو يعني تشاو حتى نها نكانين قصد حليفي وين نكانين يعني زاني بنا أنا تشتك يعني بلانك هاي تكرن دور سربي حبسي بوفي إيريشين بله قال لك سباس ما مستعد الباقي جبو فان برسا ازيد هني برسا من دنجي هنا بس جبو فان برسا تشتكي كتب يجي هيبه بله بيجومان يعني هردو هوالا قال لك زانياري انين زمان زي زيده بكمنكي كك احمد براستي باش تشتن جوتن ليبلي يعني اف كي ماسي تشما يعني بري شش ماها بهيستنن جوي بويرا كوها مزن شبه اريشك داعش شبه وحتى شش ماها خنا باراستن ديمك قالك شاشتيها ندناف قسدي انجي حسدي يعني هيزن سوريا ديمقراطيك وهر وكي ديجي كيماسي هي الجموع انه بفيرنجي جدي اب مثلا نستندنن وقال لك دبيجن قال لك كيلو روك بونن الاشكر دهندري قصدي او بخوجي داعشن جبر بري دمك قصدي انجي هسدي قال لك انسان داعش در خصن حبسه جبر عشير عربة درباس بون مقابلي هناك براز باورم دابونوا قلتبو دباشة بلا دركفنج حبسه اري بري داعش بون بس امكارن وبكن لشكر جم خالد ناف هسدي يعني افكسيها تجاري خوشبير ناكه او فكره خو منتاليتيتا خوشبير ناكه او دزانه جو همي كسن دزندانا غويراند ودهولي ده هوالي وانن كسي وان مروفي وانن يعني او بفي نفي قال لك كار بك داكوا خلاص بجوي حبسي مثلا بلانا غويران براستي خوشكا نضال قالك تشتاني زمان قالك سيناريو هنن دبيجن كي منفعتها كي دفي مسألة هي قواب مسألة شبابه يا هري بيشي جبر حرتم ريجيم ولو خوشكا نضال دقول كي ريجيم نقل كي نا ريجيم يا هري مستفيد يا هري خدي فيدي دفي مسألة دي او حرتم دبيجي ازي قصد زعيف بكب او مثلا او ديجي تروري او نديجي تروري ريجيم بخو ترورانيه حتى دبيجين داعش دسبيكا داعش تشكرناوي قال لك افكسن شتبون دهندري زندان شامي وحلبي ورجيمي وبردا وكر داعش يعني او دخوازي حرتم بفي شري هانيك ام بيجين ايريشال سر زندان غويران قصده انجي هسده زعيف بك لاواز بك بلان الجم ويبو وبلان الجم ايران يجيبو اجبر همي هري من دورا حسيتشا ونيزيكي دير زوري كتن بندستي ريجيمي ده يعني او قلكي نيزيكي في مسالين كاربن او سلاح تشك بدن فاكسيغو فكري داعشيه وكارن ايريشي زنداني بكن وكارن قالك تشتن لوجيستيك جوار بيدا بكن يعني براسي في سيناريو يا هري قالك نيزيك انه افشكو هاتن اشتشاوا بلان كرنن يا دوا قالك باوريا هسدي بريجيمي هي وقالك جار عسكري ويجد بين لشكري ويجد بين بير بواردي هناك يعني كارن تشكل لشكرن يعني ابي داعشي تشكل لشكرن سوري الخكربن ريجيمي الخكربن هر وكي ديجي هسدي دبنا كسي قولو كريه علي تركي فيه بيجومان يعني هريما سريكانيه قالكي نزيك الحسيتشا يعني نبرا بلكي زي كيمي حفتي كيلومتر به يعني ريح سريكانيه دي كارن او تشتين قول بتركيا ركار دكن كارن او بنجي او بن يعني كسن دهندري داعش ده واليكاريا كسن داعشي بكن وتشكا بدنوا وكاربن ايريشي في ايريشا مزن بكن بس تشتكي قالكي بالكيش هي يعني وقو تجي كرمكر وكك احمجي كرمكر يعني افشش ما هاي واجهي قويريشك وهاب بتشما خنا باريزن تشما حساب بشخور ناكن تشاوى اوقاس صهريجي بترولي امبيجن مازوت غاز نزيكي غويران دبن نزيكي حبسي دبن قوسي آلياوه ايريشي زنداني كربون يعني كاباشون لكنن دوا يعني بقوات التحالف اني هيزن ناف دولتي هون لكنن نيزن ناف دولتي او يعني اقمار صناعيه الجمع هانن او دزانن كا ميشك لكد لفي او يعني وانازكن قالوا او لكبون يعني سيناريو يا سياتي دبيجو امريكا بخوا
kare bi vê meselê çek bike bo dîsa signalekê bide cîhanê nûva dîsa Daişîn heye gelo hayê we ji we hebe Daişîn heye û va şiyare û va kare êrîşa bike û va kare hevalê xwe jî ji zindanê derxe gelek bi rastî gelek zanyarî henin ez xwazim derfetê bidim hevalê dî paş hinek hejmar cem henin em karin ser wa jî rawestin بله از جاردن بزورم با برز کک احمد از چند تشتا جه پرسم یکی جه شیاربونا حسده و هزه هف پیمان دیواری دا برز عبدالباقی جی هنکی باس کرد ده چه آستی دا اج بو بیرکی وها ام تفد زانن کل و گوت میشه کی بفره هر کس زانه جکو هاتیه ده چه کجی نکو حسده تنه هزه هف پیمان جی و ادناج لحرم اجبر که هر کس حتی سبه اشاره و گوهیوان وانتشتا yani heremeki di nav şerda kesekî nikare razı kesekî nikare bêxem bibelwê haya her kesî ji her tiştî heye îca ew yekê jê jî Nîdalxan got hêzên hevpeyman kek Elbaqî jî bes kir ewana çawa rê dane vî tiştî ya jî haya vana jê çê nebû ya jî çima deng nekirin heta niha tînin tankên petrolê tînin derê hepsxanê ku di roşûn de lêxin biteqînin ya jî çend roşûn de lêxin biteqînin û kaosekî derxin ku hevalê xwe ji wê derxin pêşkiriya elbet İran û Tirkiye û derên din heta bêjin ji nav hêzên Hesedê jî ku Hesedê bixwe gelekî evkê xwe yani leşkerê xwe ya jî ew şervanê xwe ji nav xwe avêt xiste hefsan ha daya mehkeme dike ew jî tam duî wextî da dertin piştî wî bûyerî dertin tê wê meعنeyê ku di nav van xwe da jî tiştê wisa hebûne ku alîgarê wekî kek Elbaqî got piştgirê çiye navê piştgirê Daişê bûne û nav wan da bûne ya jî bara kar kirine bi awakî belkî bi Tirkiye re kar kirine belkî bi Îranê re kar kirine lê آیا حسده چه قصا لدجویا اکتیو یا جی لدجویا چالاکت لدجویا هشاره و نخواسته تشتیوسا جی درکبه دکاره اوجی جهازن پیمان را جهازن در را دنیا را بیشه بنی را که از نبم لور داعش سفیدیسا بلای سری و کچه هزی پیمان وید بیشن اوجی دکاره وسا بیشن بدیتنا تا تو چه بیشوان او کرا بله Tuzane kek Mirza ew berê we kun cenabê we tev da dizanin çar koçgeh hebû dijî pirsa Kurdî bû li kîjan erda Xwedê hebû bi taybet li Kurdistanê rejîma Saddam Hüseyin bû Îran bû Tirkiye bû Sûriye bû civatên her dem û dem dikirin civatê demekî got çilo tevgera rizgarî xwaza Kurdistan beravêtî bikin û şevdû bixînin niha koçkek ji wan hatî şkenandin kêm zêde çimkî bi desthilatkirina xwenî nû bi beşê Kurd gothatî tê dibicîkirin di wê desthilatiyê de merov dikare bê kobûye nikarin yeşkere dijî pirsa Kurd û Kurdistanî derkevin lê sê koçkê dî gerek tu carî ji bîra mirovê neçin Tirkiye dibe Îran dibe rejîma Esed dibe mixabin yani heta rejîma Esed dijî welatê xwe do pêr bû قیون دزانن لهفدوکرنا اتفاقا ادانه دنابری ترکیه ده و باوی بشار اسد گو جبونی حافظ اسد دکاره به آزاد به عرضا سوریه ده خود گراوی دزی تروره گو که ایش بکد یعنی خطرک لسر عرضا ترکیه هبه گو کار به ایریشی بوینا بکی آزاد به yani rokej rojajî ne doh ne îrojî ev hersî rejîm bi taybet niha ji bonî pirsa Kurdî merov tu carî tu hêviye nake ji wan lê ez hez dikim tiştekî bêjim li vir em piçekî li ser rawestin ew cenabê te axiftina got gelo hesed bi xwe jî yan qesed wê yanî wê karekî neke ji bonî vê ev axiftin ev qisa پێشی ji bonî cenabê we tev da û temaşevanî zanibin ji sê ciya derket
ev gotina ji rejima Türkiye derket ji opozisyona li Türkiye derket ji rejima Beşar Esed derket ev bi taybet li vêna gotin Emerîkî û Qesed bi hevdû re li hevdû kirinin ev şîrîkanin ji bonî xwe di meydanê de bihêlin û ji bonî bêjin eynê wek niha cenabê te got ji bonî bidin diyarkirin ji alemê em ê tim û tim dikaribin dijîtiya terorê em tenê dikarin bikin ew li hevdûkirina a ecêb a goçê bû bi rastî mero lê disekine lê wek di pêşî de jî min got ev kara gerek yani îdara îro tê kirin di herêmê de a got Rojavayê Kurdistanê yan got tiştê ez hez dikim ez bêjim Kurdistana Sûriye û dêra zorê û Reqayê di nav de a îro cî girtinin di nav hevdû de beşek jê Efrîn û serêkaniyê wan ji derveyî mixabin niha ji derveyî Kurdistana beşê di destê îdarê de ye lê ev yani divênî lêkolînekî ceddî bêrserkirin niha em dibê em heger em bersivê bidin yan got em li ser rawestin em ê bêjin çima ev bû lê bersiva tekûz ji lêkolîna got tiştên di nav destê wan de îro kom bûnin yani wê gelek tişt di nav destê wan û Emerîkana de hatibin kom kirin gerek bersiva xelkê cemawer bi tevahî a me a we a xelkê a alemê a ji derve bi rengekî durist û rast bidin xuyakirin wek çawa daxuyaniya xwe dan xuyakirin got daxuyaniya wan jî gelek rojnamevana wek wan gotiyê tekûz kiriye çiqa insan ji wan hatine şehîd kirin tê îro çûn goristanên şehîdan 121 heftê û heft ji şervanên wan ji ê bibûr çil kes ji şervanên wan heftê û heft ji kesên karkerên ê zindana de dişxulîn çar sivîl yani 121 kes ê got şehîd bûnin hatin ketin goristana de o ji dervê wana jî 307 û çar evê got dibêjin niha diyar di bîr û çûnên min de wê reqemek mestir hebe û kesên hatine girtin ev kesên hatine girtin ji wan ev pîran divênî wiha derbas nebe derbas bibe û tiştekî şaş bidin ji alemê bidin xuyakirin divê bi rengekî durist rast hevalbendê wan wê hebin di nav Qesedê de mamoste ne ecêb be çima wê ecêb be yani heger vê yani gerek di pêşî de ihtimala yekê tu deyne ji bonî tu bigê lêkolînik durist û rast di Belcîkî cihaz hatime qulkirin bêmana hatime dizîn yani hinek ji me hatimin çimkî ji dewleta tê dizîn çima ji îro ji wezîetik wiha gobûyî gorişme wek bikevin di navberî serxet û binxetê digotin her kes tê di çêbûye her kes tê di cî digirê hemir rengê parastinê tê di cî bûnin wê çima wê nikaribin nefsinî zeîf karibin bikirin belê wê gerek karibin bikirin hek nekirin manayena şirovekirina me û lêkolîna me wê şaşere yani heger pişta xwevekê biraderên ê Qesedê bêjin bê nexêr kesek ji cem nîne wê çaxê dixwaze rêkê şaş bike divê pêşî de bêje a ev reng çima giyavê û bi dovre bêguman bercewandiya Tirka rejîma Sûriye Îranê baweriya min di pîlanê de nişîn ne bercewandiya wan wê ev di pîlanê de bin evê tê di kar kiribin evê tê di îş kiribin yani nimûne Kak Mirza bi daha navê grûpekî heye Ehrar Şerqiye bingehê ciyê wan li Serêkaniyê û Girê Spî bi daha Daişî çûnib navan de cî girtinin dibin parastin û çavdêriya Tirka de ye Serêkaniyê û Girê Spî dagirkeriya Tirka ye rast çekdar îro li ber perdênin lê belê di piş perdê de ji dinya û alemê tev da jî diyar e got kî bi rengê emelî praktîk got îdare dike
van herêma em ê dûra bên ser Efrînê bêguman em nihal ser her du bingehên êgo jê Daeş hatibe giyabe siça yani Daeşî bi dehan heger em nebe bi sedan di Hirar Şerqiyê de cî girtinin û di her du bajara de jî bingehê wan diyar û yeşkere ne û gelek rojnamavana jî wêneyên wan derxistin ê li Reqqayê berpirsiyar bûn ê li Şeddadê berpirsiyar bûn û îro di nav Hirar Şerqiyê di li serê Kaniyê û li girê Spîgo cî dikirin. Ji ber wêna yanî di baweriya a min de pîlan gelek mezin bû, pîlanek navdewletî bû û imkanên êgo pîlan dikirin ez dibêjim ew pîlan negiya dawî serî neket. Yani belki bigiştî serî neket li gor nûçe û li gor ewka yekê jê yani ku meriv guman neke divê meriv hinekî zaf saf be ya jî zaf temîz be ya jî zaf ewk be ku şeş me haya wan jê heye eskeriyek ye 100,000 leşkerî çekdarî wî hene pêre û istixbarata wî heye şeş me het tiştekî wisa heye û awana jî haya wan jê heye û rêlê nagirin pêşiya wî nagirin ya jî ji bo ku pêşî lê bigirin tiştekî nakin divê meriv ew çax yani bi dîtina min kesên siyasiyên li herêm dibe hinekî ya saf bin ya jî ewkê keve têda yani bi hêzekî wisa ku şeş me haya wan dibêjin şeş me plana wî hatiye kirin û di nav xwe da jî radibin çend kesa jî dibêjin evana jî wek hûn dibêjin çûne di nav kîja ewkî da Daişî cî girtine hatine di nav wan da jî cî girtine yani bes di nav çekdarên ku li dij Kurda şer dikin nîne hatine nav wan da jî cî girtine û ana jî xwe dibêjin ku hebiye û na didine dane mehkemê ka çi be em nizanin û xeyên jî wî di serî da gotin nêzîkê 200 kesî çekdarên ya jî kesên li pêş ê Daişê revîne ji wê derxistine birine anha êdî kes behsa wan nake divê na kes nebirine herkes me teva girtiye tu tiştekî tune hemî tişt ê ku mirine ê ku mane jî di hepsê dane çawa dibe ava Na tu zanê mamoste em bidin berçavê hevdû bêguman wê beşek ji wan di baweriya min de bi kêmanî wê hûn dabû bê mero wek çavdêr mero bêjê wê çûbê yani çawa çûbê yani kî bêjê nebêjê di baweriya min de wextanî merov biçekî şirovak û lêkolînekê durist û rast li ser bike ew dibêjin sê yani biraderê qesed dibêje me 3500 me bi cî kiriye zaîden 500 û tiştek wek tê gotin ew dibêjin 374 ji wan mirinin hatinin kuştin lê wê hejmar dibîr û çûnên min de hîna hejmara dawî ji xelkên wan ê hatinin kuştin ê Daişî ê ji derve hicûm kirbûn ya ê hundirê zindanê de wê derkevê zêdeyî bilind bibe beşek ji wana îro tên girtin hîna hinek ji wan hinek li filan derê tên girtin hinek li filan taxê tên girtin hinek li filan taxê tên girtin hinek ji wan gotin heyê got giyanin Qamişlê hatinin girtin û beşek ji wan mumkin e bû bê jî derveyî sînor û coğrafya a Hisiça tevdeyî jî çimkî pîlana hatibû kirin û rengê hatibû kirin wextanî mero bide berçavê hevdû wê ew pîlana got bi rengê derbas bûne bi rengê sarîcên mazotê teqandine bi rengê got karmendin ê zindanê hemû girtinin û ê kuştinin yani nimune çi kesekî ji Kubanê şewitandin û kuştinin şerjê kirinin yani temaşe beka ji bonê bîranîna wê naye yani ev reng wê hinek ji wan derbas bûn lê dîsa jî Kek Mîrza ez birê xwe bêjim û her wiha ji temaşevana tev darişî cenabê te di pêşiya programê de yani karîseta hewlêrê anî ber ez hineka serkirdayetin bilind dostin bûn tanîn yani wextanî te gotin ez gelekî pêşiyam dostinî menî şexsî bûn ji derveyê ê kar û xebatê
يعني او چاوا چێبوو تەرۆرێ دکێ دکارێ بێمانە دەجێ دەرزێت قوکا دەرزیێر دەرباس بێ وەختا پیلان بکێ لێ دڤێنی پشتی وێ دڤێنی لێڤەگەر چێ ببێ بێ چما ئەف شاشتی دەرباس بووە چما ئەف کارا بووە لێکۆلینک درست و ڕاست وش خەلکێر بێ دیارکرە نەیڤە شارتن دناف پەلاتە يعني حياني باوريا مروف بإداراكي بريفابريكي بكيد بيبرا بشخصكي بقياداكي بيكرن وقتاني كارثتك وها تشد بي دفيني ليكوليني بكي بيشتي ليكوليني بدي خويا كرن جخلكو جماورة بيجي بي أفبو يانا تشتكي شاشوي دي سابر دوام بكي برای گلکی سپاس ما زاب وقت داب وی مجاری اما دیس از دروازن با میوانا خو نیدال خان اگر تشتکی لزیده بکه هب لسر وی مجاری لسر وی بس نا بس دتش اسكارم زيدا بكم هاوجد ازيب نزيدا بينا وك ناقصد بخا نبس عبين كرد بجبير ما كان هرو وقتا قابا قصد شي شرقي فريت عبين رجلاتي سوريا الوداري بر خلكن بر يعني هنك عرب تابعين يعني هاب عرب نوجي يعني مجبرنا كند باك هاوجي مثلا خلفيات جندا بلكي او اصل جندا او حتى ام بين ماريت جندا عائله جندا هنك هابنج داعش بلكي حبسي دا بنجي يعني وهي منطقه بالذات منطقه عشائريه يعني هرو وقتك مثلا هنك بجي عشيره مثلا تاب قصد بنا هنك تاب ام بين وك ما مستاغوتي تاب احرار شرقيه بنا تاب فيمي تد تركا بنا هنك جي تاب داعش بنا وقتك هنك هرو ايش كوانا ببي وقت ايريشك ببي اي دستي هبد بقرن اي بشتي هبد بقرن وتشتي دنجي هاي هرو ام نتيجه ساكن نتيجه بي تشتي بي هرو هب ايريشا ارب بلكم جم قياده قصد ببن نهرو چند مره قرتنا هين دقران هين كنترول كرنا اما مجبير ناكرن نزيكا 40,000 خلق سيفيل جي جمالي خافنا بربن حتى نها لكامبار نشتنا لجم مريض خونشتنا جم خزامي خونشتنا يعني هفجي نتيجات يعني مخابن بر بإيش يعني هيقولوا حتى دركبه نتيجة دركبه كيوا كري وجبوت شبيه أما نتيجة بيش شعبي ما هاي هرو بنابا بربينه بله گلکی سپاس ما مستعال باقی مذاب درش کردیا يعني خالكي جرينج وهالبت جبوي برنامج كي تايبات دقوت كم عرفت شيء بكه براستي بلكي ببرنامج كي جي تمام ندبو اللي بكرتي أجهبة تبنية يا جتشتي كنت جنابته اللي زيادة بكه كرمكه سپاس قال لك تشتكي قال لك جرينج هي مسألة كشتية براستي دسبيك هسه داخو يعكرن دروجن بيشيده جو 27 كسي معت نكشتن وصورت بدور 20 كسا لسر فيسبوك قال لك ياد بلاف كرن ومصدو حفتي كس داعشي كشتيه ليتشي بو دو اعلان كرن يعني هات راغاندن جو صدو 21 كسي معاتيه كشتن وقو احمد جيغوس صد وحفتي وشار كسي داعشي هاتيه كشتن يعني چما اف راغاندنا چوت شخلكيره يعني إيرو وقت يكسر بيج 121 كسي مهاتي كشتن أو دايكي أو خلكن خدي va لشكران كاتي چاوا وارازي بك بچرنگي يعني تفير الرقم دده في نمره دده بيجوت بيجي والله شرك مزنبو قالك كسي مهاتن كشتن تشما دسبيك بيجي 27 دورته بيجي 121 تشتكي بالكش هيكك ميرزا وتماشفان انهجا از هویدارم گور نمره 121 او تنبه نزيده تربر جبر روجناماك هي بناوي داعش ايروتي بلاكر ناوي نبأ دبيجي مد الصد وشيست كس جي قصده كشتن از هویدارم گور نراس به ليبلي اف رقم هاجي اف نمره هاجي داعش دبيجي دبي اف قاسي ما جوا كشتيه تشكي دي يعني دبيجن خسر دبيجي دصد وسيه كس إيرو ما تفتي ما ساختي كريه دهندري زنداني دصد وسيه كس
نەبەدی بوونن دەبێ گۆ هەنێک ژوا کوشتیان گۆما کوشتنن بەس وەختا تبێژە هەژمارە 3500 کەس دی یەک زیندانێ دەیە و ئەو قاشەڕێ مەزن چێبوو علی سێ جیا عێریشە کاتکردن و کەمیۆنە کات گەلک هەمی چەک تێدەبوون دەرباسی زیندانێ کردن یعنی ez gumanim hejmar ve gelkî mezin be hejmarê kuştiya gelekî mezin ji her du aliya ve gelekî mezin be ve zêvîdarim ku numre cem 121 tenê bi raweste û dilê xelkê me gelektir neşewitîne û hejmar bilintir nebe. Belê mamoste tu jî zanî şer da her du aliyên şer jî tüccar ê ku ji aliyê wan hatine kuştin ya jî mirine behsa wan ji deha ancak yekî didin her du alî jî wisa ne eva qanûna şer e eko şer dike wisa dibêje nabêje ku ola pênsit hebê min hatine kuştin ji bo wî jî nizanim çiye eva yani tiştekî nûnî ne li her derê di her ewkî de em merv wana dibihîse û tê gotin jî eva jî dibe ku tiştekî wisa be belê em vî mijara xwe bi dawî tînin derbasê mijara xwe dinê dibin dibe heftemîn salvegera rizgarbûna Kobanî û rewşa dawî ya bajêr çi ye belê wextê Kobanî şerê Kobanî dest pê kir bi rastî şerekî giran bû û şerekî dijwar bû û hestekî netewî yên Kurdistanî bilind hebû ew çav ji bo wî jî çiqa xort der û dor ji hemî parçeyên Kurdistanê çûn li wê li dij Daişê ya ji li dij wî dagirkeriyê şer kirin bi hezaran xortê me gencê me hatine kuştin li wê şehîd bûn lê Kobanî jî di nav çavê dijmin da beşdariya pêşmerge jî ku ji Hewlêrê lê da sê perçeyên Kurdistanê da derbas bû çû wê derê eva jî ewkekî giring bû ji bo ew ê Kurdistanê helwesta netewî û mejiyê netewî hişmendiya netewî tiştekî giring bû moralekî mezin bû lê heft sal nav da derbas bû û ev dixwazim bizanibim pişt ji wê rojî heta niha ji birêz Kek Ehmed pirsim ji wê rojî heta niha Kobanî di çi rewşî da ye ji aliyê siyasî ve ji aliyê aborî ve ji aliyê ema hemî tiştî da دوباره دیسا چی سپاس برسی وک جنابتا گوت کوبانه من از دبیجم گرت مرو ناو لی بکه کک میرزا و هر وها تماشاوان هجا و میوان قدبها مرو بکه گانیا برخدانه کوبانه ببه گانیا برخدانه هکل جم ملتک و خلق کی دیبا باجارکی وها بچوچک و بویر رنگه مزن گول برخدا yani peşi mero xelk û cemawerê Kubanê hezkirine Kubanê hezkirine erda Kubanê hezkirina mal û avayê Kubanê ew bixwe wan bixwe ew bi rengê cangorî got piştgiriya xelk û cemawerê xwe kirin û di ber di qurbanî dan ew tiştekî bi rastî heqê mero lê ji bedêla Kubanê navekî dî lê bigere و روشنبیر و نویسکارین کرد و بیروار و سیاستمدارین کرد تشتکی دی بدنه ده یعنی مرو جور جوی جیه دور حیانی ور مرو بجنا خلبروان نمزدکه و مرو سرساغیش همو شهیدین وار دخوازه و شهید نو ایگو لزندانا مغویران حسیجا ایگو سدم دیسا جی خلقه کوبانه بوش بوین بیرانی ناوینا به شاهد به خلکن ای هاتنن گرتن گود او شارژ دکرن او شوتاندن اول شغل دنیای گلکمه ل پرورده و فکر و رامان داعشه او فکر بری 7 ساله لکوبانه و پیشی وینا دیسا جد و هجوم خونی ترور ده آگو هجومی مالا کرن دیسا جد بیرنگی دیسا جد بیرامتر دا ل براسی کوبانه سمبولا برخدانه گانیا برخدانه لیب دیسا جی مروف دبینه دکاره و بینه زمان و بیجه جید باوریان مده یعنی یک ریزیا نتوی کردی چکر کت میرزا یعنی وقت جنابه تا گود یکم تشت بریارا
حکومتا هرما کردستانه نه شخصی بو بلکه یک جارنا برادرن هنک دخوازن توزکی کچو بکن تو قیمت وی داخن یعنی او کارا بریارا کنگر بو ببور پرلمان بو بریارا پرلمان کردستان راهشت وی باره وی بریاره سروبر راهشت نه به اریکرنا وی چاقه جناب بدور جناب کاک مسعود وقت بر پرس یکه لشکر پیشمرگاه او وقت قوت والقاسة كيلومتر او بخوا برخدانا يبكي خلقين كوباني هشتن قو اف كوباني ببي برخدان ليه دباوريا من دي جناب برسا جنابتا قو ايرو او حقي خبرية نخير يعني وقت آگاهی لنک معه وک آگاهی لک نه بشه سیاسی نه بشه اکونومی نه بشه آوکرینه نه بشه تشتکی نه ناف دولتی و نه کردی کردستانی و نه اداره یعنی او حقه کوبانه گو گرک ورگره و بگره جاوهیه ناتنن ویران کرن خلق و علما گو هاتی ماجر کرن گو کار به بچی کرن جبشین یک کار و صنعت تد به آوا کرن جالین به ریوبریا هفبش گو فراتور و جماور به خودیه و هر رنگ کوبانه بیرو باورین منده او حقی خونی گو گرک ورگره نور کرتیا جبروی مرو هیداره روک بری روکه جوان بشین همو کانیا برخدانه به کانیا عربا کوبانه ببه کانیا برخدانه ببه بوی رومت و شرفا کردا تفدا لحمجي هر يك كرد وقتاني بحثا كوبانت كه وقت جنابه تقول سري مرو بي بلنده لا خلقو خلقيت ال درونن ال درابن درونن جبروي غرك حقي خوني درست وراسي دوان بشيد ده ايكونومي ده يعني اقتصادي ده سياسي ده آواهي ده ده حر آلیاده گرک حقی خونی درست و راست ورگره جبونی براستی به قبلتنامه کار و خباتت پیش رو شده. بله. ندال خان از پرساقا اجازه بکم یعنی او قصا خورد و گنجو مگوت لوی لکوبانه جان خدان کوبانه رزگار کنه جدجمستندن لآن هکو مرف بحثا کوبانت که یعنی مرف فکر کوبانت که مرف دبینه که کوبان بلکه ایرو خرابتره آبوریاوی تنه آواویه الکتریکاویه خوارناویه خلقیویه یعنی در روشکی وساده که مرف دبیجه یا او هستین نتوی کلوی بو یک همی کردستان لوی بو یک به هسته که لوی شر کر و در رزگار کر آیا او هست نکر بو کوبان ایرو بخسته سمبولات دنیا جالی آبوری و جالی حقوقی و جالی مافی مروفا و جالی همی تشتی و بله اره از دبیم ده ساله 2015 ندا 50 از چیم سینورا کوبانی لیالی ترکی بیم ام به هنک ده سوشال میدیا داده شغلی وقت ترجمانی از بیرا بچیم ایگ حالیک ج ترکیه بخیان دهات بس و حالیک پر بیونی و داره بیراد ما بین استروج و کوبانی نسبه ج خراب بونه ده کوبانی چه بی یعنی ایگ متشعبی خادی تقریبا نیزیکه ج 50% سدی 50% خراب بیم بشتي داعش وبشتي يعني ام من انه رزقار كرن كوباني اما خلقي كوباني كاني يعني وقت شست جسدي 6% خلقي كوباني كوباني دركت ما كي بدري آوابك كوباني خلقي در بهاتيه خلق پر خلقنا نا خداي كوبانينا نا نج خلقي كوبانينا اما کی او کوبانی آوا بکی نه روزنامه‌وان بان نه خواندوان بان نه کس کی ام بین خلکی
بکاره بکاری پولیتیک یا بکاری جواکی بکه هاو خدنا گشت کرابینا يعني روشا كوبانية تشت سر زيدا نبي خرابنو بو هاو خرابنو بيجي ديسا تشتك سر نكت يعني نكسي كاني تشتكي راكرا وك برما ومخابن بني فيهين بچند سال جي قوتن هوا ام كيف وك ميوزيو وك ميوزيك بكن يعني هوا انه متحف جيكي وك مخانة عليه وك إنه سمبولك هوا تشتكي ما أفاكر هي بس يعني تشكي تبي بإنه بسركاتنا بشتي فيريشي تشكي زيداكرنا هين واكي باري وأمش بيرنا كنديس هوا قد خاك باستقرار حتى أنا أم كان بين بداري استقرار بيا يعني أصلا كنت كيجان بارتشاج السوري استقرار بيا جاء كوباني استقرار بيا تشيل بيا وأفاكرم تشيل بيا از نکارم زیده سپاس كيك على الباقي از باواكي دن تخازم تو باواكي دن تمام بكيفانا في مسألة يعني او هست نتوي كل وجه ببو جروج با اواكرنا كوباني او هست نتوي نكر بكو ويدري اوا بك ياجي چما نبو چما اوا نكر وك ندال خانم دوجه چقا کسکی که توانای وی هبو جهاتی بونی وی هبو کارش دستی وی دهات کسکی لوی نما کسی جو در گلو نکارم گازی بکرانا بگوتانا یا کردنو ورن ایکوی تش جواته جدستی وی تشتی ورن لور ام کوبانی با آواکی دم بخنه سنبول بێگومان بڕاستی ئێشا کۆبانی ئێشک گرانە ینی وەخت ئاز بێژم ئێشە گرانە ژبەر ینی ئەو تشتێت ناو دەستێ مەدە ینی تشتێکی گەلێکی دلەیەکی دێشینێ بەری 2 ساڵ ئاز کۆنگەرەکەی حاضر بووم یا ڕێبەبریا خۆسەرەگەم بێژن بەحسا کۆبانی کرن ینی 5 ساڵ دەرباز بوو سەر کۆبانێ سەر ڕزگارکردنا کۆبانێ بەحسا یەپەکێ و یەپەژێ کرن بەحسا پێشمەرگە قەت نەکرد ڕابووم دەستێ خۆ هەلدا موگەلی جامێرە هونگەکی شاشن پێشمەرگە بوون هاتن ڕێزگارکردن لەگەل یەپەکێ و یەپەژێ يعني چما هون قنجا وان انسان هيجا هون وندا دكن يكي ابوچي د كونده كونغرده رابو گو ايريش بك دبي چاوا تدوي جوينا مدي تبحثا پشمرگا دك يعني او هستين طويل جموا صفر براستيجي يعني ايرو رو وقوتا قوت بشتي رزگار کرنا كوباني گرک ریبریا خسر بگوتانا انا کسی کرم بک ام و شریکن دوی باجاری ده امی آوا بکن امی و خرابیه همکی راکن و گو کک احمد گوت امی آوایا چه بکن امی و شهرستانیه تخن بی بولاتی ده امی بین خلط که وی لوی ولاتی بمینن امی همیت شته گو ناف دسته مده امی بکار بینن دا کو ملتی مبکیمانی باجارک باجار کردستان روجاوا هنکی وجنه لی مخابن تشکی وها نکر عكسي وي تماما برواجي وي تماما نافي كرداي تيجي حتى يرو ديموغرافيات حتى لي بنره بري عرب هما قلكي كيمون دهندري كوباني دي يرو تكاري بيجي نيفي بون عرب كردي متى كيمبونن يعني حتى يرو كرد جي كوباني بنا برد بنتين اوروبا يعني زوك ترجمان جانا ليفر كارد كم هنش كوبانيتين يعني دي بيجن يعني عيشت يعني معيشة جيانا وقلكي خرابة وقو تجي كرم كرنا افنا كهرباء وسر بيهاوي يعني ايرو كوباني سر سينوري امبيجن تركيا روجانه تركي كار بدرونا وبالافري خويه بچوك كار اللي كيجا جي بخه وكسن كوباني بكوجه جبر چه جبر او ریبریا خسر و خو پیشاندانه که چه بکش بو عبدالله اوجلان راد به صورت هری مزینی عبدالله اوجلان دبه نزیکی سینور ترکی دبه کرم به ترکی امیر رول ورا پوچین کات چه بک او درونه که چین به چرب و امروا دکوجه demek jiyana ve halkın kobani hatta iroro de aramiye tüneyi براسي آرامی تتونی جبر وی هاویجی خلکن کوبانی حتی ایرولوژی جکوبانی درون جبر سیاستک چو ته بکارانی دهندری باجاری ده. بله. که احمد اگر تشتکی لزیده بکی اگر نعمت درباز بن.
سپاس لی هما خالق تی بیرا متف دا رژیما ترکیه به سروکاتی خواه تی بیرا و نزیکی کوبانه دکو کوبانه بشکه لی بسایا سرین خلقه کوبانه پیشی وقت پیشی من گوت شروانن برز پیشمرگن دلوان و هیجا به هر سی کچین خواه او خونا ترکیه و رژیما ترکیه نهشتن هر سری دیسا دوباره بگومان از بریدمه که از جناب نوار و تماشاوانا از چون کوبانه پیشتی یعنی خلاص کرنا و ناج داعش از وقت زیارت از یعنی ایشه درسته روژا چون دیسا از بیجم وقتی خواستناتی کرن نه صورتکی ولو رششی ها یعنی کارناتی نکرن نه وقت جان گوریا خلکه کوبانه و سمبول ببه سمبولت جه سمبولین ایگو پیشروج روحنی دابا چونکه اف روحنی د میرانیا خود دا گرک دا آواهی و سیاست و هر تشتکی جی عین وقت وی کارو خباته با بله بله اما در بازی خالا خواهی دنه ببن اما در بازی عفرینه ببن همه یکسر فرسکی اوه تکو شرین کرد خورتین کرد گنجین کرد وقت دولت ترکیه خواست عفرینه دا بگره چما او هلوستا لکوبانه لویناتا نشان کرد که همه استاد پرسم او جی پرسک مزنه براسی يعني تما او هالوست لعفرينه نهاتا داني زویدارم که احمد نقل کی دیپلماسی به هنکی ولو خوبک باشتر نابیج باشتر نه ولا توزانه ما مساعد باقي هروا ما مسن هجا بلکه از وی چاغی نه آمده نلور بوم بس خوشکا گرام بهاوی الور به بلکه بهترین جمرشی اید میدانی ده بهترین کار بشرو و بکه لی دبیرو چونن منده جانگوری و جان فداکاری هات کرن نزیکی دمه کم دروجا برانگه کی پرمزن هات کرن ده عفرینه ده عفرینه ده توزانه نام مد پیشی ده مثلا کوبانه ده مخالق خست مسئله ده کاک میرزا ما پیشمرگه خستن ناف شروانات نه بله یعنی خلق جماور پیشمرگه او شروان او همو به هفدوره وک یعنی همو کردستان لفي اوروبا پیشگیری نظام چاوا وینا العفرین جهاد کردن بگومان لی اف حرسی کش به هفدوره او جان فداکاری و جان گوری بونا آهات دانین لعفرینه به امکان هاتن کرن نه داعشتنه بون یعنی امکان دولتک دنات ودد و مرو و بین برچاوی خو پیشی امکان چکن ناتوه دولتک وقت ترکیه به امکان خو به فان امکان مزن دیساجی یعنی ده باوریا من ده وک ما مستعد الباقي قوت از بگومان دلی خو بیجم یعنی مرو روحنیات و حسرن دیا هر شروانه کی یعنی او برادرن ده چبرن شرد گو شهید بونن بریندار بونن مرو ماچید که دراموسه یعنی کاره کی پرمزن هات کرن ده عفرینه ده قناغا عفرینه ده قناغا دیساجی ده بیرو چونن مده ایما مدگوت و چاقه گرک شروان جه درکوین جکوبانه ببور جعفرینه چما حاضریا ویران کرنه کامل دهات کرن یعنی نه کلان شر کلان بو شر ناتو دولت دوامین وک به امکان خواه ده ناتو ده خورد به همه رنگه چک هات بکار آنین ده عفرینه ده کاک میرزا یعنی عفرینه ده هرما عفرینه سر و بر
هەموو ڕەنگێن شار ئەس بخوا نزانم تشتێکی ئەس فێ ناکەم ژێ عسکەری و ژێ فکرێ عسکەری بڕاستی لێ وەک من شۆپاند وەک ینی کەسێن ڕۆژنەمەوانی نویساندن ئێ غەریب مت شۆپاند نە ئێمەنی کورد تەنێ بۆ هەموو ڕەنگێن ئێ چەک تێبکارانین و ئێ قەدەخەی بێبکارانین لە هەرێما عەفرینێ لوێ جۆغرافیا بچووک بە 360 گوندێ خوێ هەموو هاتکردن بێگومان ئەمێ بدورە ئەس حەس ناکەم درێژ بکەم وێنا ئەزێ ئەمێ دوورە پرسێ وا تێدە گەلک بن و چ ڕەنگێک وێرانکردنێ هاتیکردن بەلکی ئەم دوێ دەبێترن شرۆڤە لێ بکەن لێ دناوبەری کوبانێ و دناوبەری عەفرینێ دێنێ تشتێک لەبەر چاوێ مەبێ تورکیە بە هەمە امکانێ خوا بوو ئەف داعش بوو تورکیە دبنرە پشتگیرییا داعشێت کرد و دگۆت وێ کوبانێ بشکێ لە عەفرینێ بە ئۆپۆزیسیۆنا خودێ گراوی ئۆپۆزیسیۆنا سووریە بوان چەکدارن کورتێلخوار کورتێلخوار نە ئازادی خواست ینی ئەس دکارم وی ناڤیلوان بکەم زائیدەن بە هەمە ڕەنگێ چەکێ خوا و عەسکەرێن خوا تورکیە بریارە داگیرکردنا عەفرینێ ئستانده بوو بله اما ترکیه بریاره کوبانشی دابو و سروک ترکیه رجب طیب اردوغان در کد تلویزیون دعوکا دا گوت ها ایرود که ها سبت که ل هست نتوی که بو یک نکاری وی داری بخه خواره یعنی بینه وک اردوغان خواست وصابه جبر که هست نتوی بو یک و پیشمرگه و شروان و خلق و همه از دزانم نزدیک 700 حب خورتن باکوری لکوبانه شهید کتن اجماروانه 700 حب نکو 7 حب 7 حب لعفرینه تشتکی وسا نبو تو پلانک وسا جی چه نبو تو هلوستک وسا جی چه نبو شاید دکوبانه دا مثلا پیشمرگه و ایوان وقتی کتاتا نقاش کنه پیشمرگه گله سری دا 2500 بچه نیشتن خستن 1500 دیسا یه پگن نیشت حتی خستن 170 کس ما باشه چونوی یعنی قبول نکردن و گفتن گره دوترا روژه جون جوی در کردن جبوی جد دا عفرینه دا مثلا عفرینه دا قد بعصاوی جی ناتا کرن جبوی تو از بسا باور بکن که جبو عفرینه تو برخدانه کی بریاره برخدانه تنبی وسا تيو كرن اجرنا شر جا عفرينه جاي كرمنش نظام تشبوش الشرفان بوي اوي او تشغ قالك باش لكوبان تجيام ياجي نبو كشربكن ناف دشتي ده شر كره كنتو تراف بول دي ساجي ندانا دستيوا ور حاصل ام درباز روشان هلا عفرينه بدن نهلا عفرينه روشتنكو خلقتي كشتن روشتنكو خلقتي گرتن روشتنه کو خلق برچید بته تالان کرن داره وان ته برین آوا وان ته برین بسر و کالو پیروان جتنه کشتن تنه گرتن از وقت چالاکوانا کی کرد جنیزیک و های اویج سیاستا و دره امرویجه و او کیجه جنیدال خان پرسن روش عفرین انها چیه يعني تب هناك بتشتكي بفر بتنقاي تاوكر لي اما صار خلاقيا دنكر يعني اريهرو قرتنهايا اريهرو شوطاندني مالو ملكايا كشتنهايا هرو هر تشتك انتهاكك وكن بحقي انساناتيه لعفرين دبي اسشيش كسر يرشي سر عفرين بي وبرخداني پیاده بکم یا نه یا پکه و یا پجه ای بویا اره براستی خورتد ما و خلکی عفرینی و بزوری کتن پرواده و بیا پکه را و بیا پجه را او کرنا شر کرنا اره هاونا براستی برخدان کرن هاونا لناف چیا بلا ببین ناف گدا بلا ببین اما وقتا
يعني زانن از بهم يعني واز اكيد دكم قيادة YPG و YPG چونكنا قيادة كردد سورينا بلكي هاجي هابين جي نعرفين كي بكابي اما نا خبر حتى الخبر ندر في شروانا في خورتنا انه خو تسليم بكن يا تشكي بكن انه يعني ام بين كان ناتو اكي واري ادب خبري خوجتنا من دوي هي واردا هي واركي امي بتلفوني بمريض خرد كل عفرينه دبنها او هاتن اليكاري هاتن ج قامشلو ج جزيره وأينها أمي تركاجي أو بكن بدرخينن وببيسن ساكن عربد يباكا هاتن وناوني ساكن ينعفيني آزاد به وإيج كوباني خاشتر به وأبي ما كبي عربد مازن جي ما كنت مازن نزو مش كداري هات بين هبنات جار ما جاك ساكن جد عفرين الدور عفرين دقارن وآلي أمريكا لسارنا باشي خيون بي هبنا قيادة جندنا دركة الجعفرينة ومخابن خورت مو يعني خلك عفرين أو بين بركي ريناتو أو التركي ريش التركي راوش لعفرين نها بشتي بين صالة حر داري هين يعني نخوشة برينك بركيرو ونقرتن يعني برينك العفرينة تشيد بينا نبس بركوج على عفرينة ما أما وقتي تبيني بيش تعبد هوق دولة المازن بيش تعبد أم بين حتى إيه يعني براين كرد كسكي حتى نا قابك أو ناكر تأثير خابكي بلكي چاره سركي جعفريني رب بيني إيجهرو أم دبينن برهن كان دارن لدارا لأم بين الكونغرة حاضر دبن يا المجلس حاضر دبن سراتك ناخوش سراتك ناتون درستر عفرين دبن إنه تشتنايا حالنا وكبارية هرن ساكن من دارناها ريقات شدك كهرباءاتية يعني بس هرو تشتكي كي ماسير العفرين هايا كاري إغاثي وك إنه خلكرو خلكي العفرين بحاجتي كاري إغاثي كاري آلي كاري خارن وتشتي ولو أما نهانايا حقيقات هرو شر شدبن هر شرا يعني جرك يعني عفرين بحاجتي جرهجر بي براداين كرد جبيب ما كنت جبيب برتر تأثيري خا لعرضي عفرين هابي يانجي لقرار سياسي كنترول دكن هندري عفرين از حتى أنا بس كنت شكيو هجت الشاط ديرهم من أزيسة باشا از جاردن بزورم با كيك أحمد دواري السياسي دا دي چاره سريه كي چا بعفرين يجي مثلا عفرين چا چاره سر ببه يعني دي ام چبكن كرد چبكن دنيا چبكن بدي تناتا دي چوا ببه تركيا جوي در كبيانا بله تو زنه ماموسا از جبري خردجم يكام بيلانا داگر کرنا عفرینه نه پیلانک یک دولته يعني دبن ربن يعني دفنيش برچاوه مرو نره مرو شروواك درست و راست بكت تركيا تيده راست لبرچاوه سوريا دبن را اره كريه و اره دكه ايران اره دكه و اره كريه سدم چنن ماموسا سدمه و سه کوچکا گل عفرینه کم ببن و دوولان کنوان چنن یکم بر جواندیا رژیم سوریه دونی ام ناس بکن چیه یکم تشت گو بدنگه نا ده حبسا زندانا حسیچاده آغویران بر پرسه و اندامه و نای یکیتیا ملت عاده هات خواستن جه رسمی گو دوینی شرمزاریا و کاری بکه و بیجه به
قصد و امریکی خلکت کجن خلکه ماجر دکن ولقا خلق ماجر بوید پیلانک لیسکک و بلا 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 حیانی داوی اف قصتوش لسری عفرین تین کرن یک جاره برنگه دوکومنت رژیم سوریه د خوستکا گو رژیم ترکیه گرک جعردا من درکوه و السدمه و دولتك داكن كاره دفيني حياني هجر هبجي شرط ومرجين و دولتي بكار بينه نكتي كار سدام يكم تش خلق عالم رجيم وك رجيم خلق عالم در دورا شامي اغو للسر اجت ترسيا غوروك روجا وجر ببي بروبليمك جوان خلاص كويا نها پیلان بر رژیم سوریه پیلان دکر گو کمبرا عربی بر آوامزن حیانی شیه و قرمل گنده داوی لعفینه و کوبا نردرباس به گو بگینه هفدو یعنی عربا تیده بجی بکه توطین بکه سیستما مستوطنات آوه بکه او پیلانا رژیم سوریه گو هرمك وك هرما عفرين بجسدي يعني وك تقدير ما جسدو بينجي حزاري حياني حفصد حزاري خلق ملات العفرين بو لوي جغرافية جي 3000 25,000 حياني 6,000 إنسان عرب بو يعني تبكي بروسنتا معناه وينا نوتو حف جسدي بروسنت كرد بون هرما يكي بول حرسي هرمين دن ايغو سويا كردات ده وهابلن رژیم سوريا هم نها كيف دكي جو او شوي خلكي در دورا شامي خلاص بو بريوان داجيكي دن العفرين تركا او بجيكرن وكسين وقت جنابتا جو تركيا وچلو دركه وچلو نادركه تاريخ و ديروك تثبيت كريه ترك جيه كتيه ده گو نه رنگه کی گله کی تعده و زور لبه جه خو نادر کبه جه پاشت ناچه رژیم ایرانه وقتانی ام بفدور نبل و زهرا هبون دو گند بون دو گندن مزن بون حیانی روژا داوی اپسیون لدر دورا و شربوان دکرن جه ازمانا خوارن داوتن جوانا نهشتن بشکه چما مسلمانن شيعي بون يعني معناه كيفا ايران يجي دهات جو او بلانا تركيا بدنجيا ايران يجي جو تركيا و بلانا ببسري ترك جخواجه بيشي ده حز ذكر دبيجه برانيان كردا برانيان خلقن عفرينه نا كردن الصدي بيستي كردن ايدي تركمانن و ايدي عربن و پرانی وانجی و وگرنی ترکمان که دکاره بکه ترکمان ایرو وقتانی تنها لید وگره و کار دکه کاره کی براسی یعنی رقم و نمره لجم من هنن از دکارم جه تماشافانه و جنابه واره بیشم به چه رنگی تیکرن چند گند هاتنن آوه کرن گند یعنی او گندن یک ناو لی چه ناو لی کرنن خیرخوازیات کویت یک یاسمین یک نزانم چیه پین شش گندن نگندن وقت باجارانه لدر لهندره عفرین تینا وکرن وان خلقه بجی دکن يعني ايرود عفرين ده جبوني تماشوان جنابن و تد بيجن خطره مزنچيه زيدي يعني بزيدبون 150,000 كرت دمايه هاو 500,000 برادرن عرب و تركمان هاتن تد بجيبونن عردن اد دسته كرداد مانن ایرو د دسته کرداد مانیش صدی 30% مایه جعردن دیو باویوان رقمنی پرمزن مرو دکاره بده برچاوی خواه بس از ناخوازم لو گلکی دریج بکم لی از حز دکم گو او پیلانا داگر کرنا عفرینه دیسا سی کچکی بو و بتایبت جیر خزمتا آتی تکرن و تهات کرن جوان حرسی رژیماره جبروینا یک رزیه که کردی وک
خوشکا ما گوت یەکرێزیەکە کوردی نەست تەنێ بەشێ کوردستانە سووریە دە هەموو بەشادە یەکرێزی تونە بێ دەختێک مەزن لە تورکیە نەیەکردن گۆدناف دەوڵەتی de bê şermezarkirin û ev karên dikin ew dûvelankê wênin mero nikare bê ew tenê dûvelankin bi rastî Türk dikin ji guhertina demografî ji guhertina ziyaretan ji her tiştekî yanî ez ê nimûnake bêjim cenabê we Doktor Dersim Nûrî Dersimî ziyareta wîna vekirin û avêtin hevalekî me belkî mamosta Abdulbaqî wê çaxê naz dikir li Helebû jî dixwend ji xelkê Efrînê bû Kemal Henan ziyareta wî çimkî Kurdî li ser nivîsandî bû hatibû nivîsandin ziyareta wî xera kirin û a bi deha kesên din sê ziyaretên êwan xelkên got şehîd bibûn li Efrînê ji kokê de rakirin yanî her tiştî diguherînin bi rastî yanî heger merov Kak Mîrza behsa tiştên îro di Efrînê de tên kirin got Türk û dovelanê xwe dikin û ev plana Sûriye û Îranê dawî naye ji ber wêne ez ê li vir bisekinim heger wext mir hebe jî ez karim hîna jî reqemnî durist û rastir jî bidim cenabê بس مالتا ava belê Kak Baqî tiştekî bêjî me zav dirêj kir wextê me jî bûya nêzîkî saet û 20 deqeye divêm dirêj nekin sê xalî me dinê heye بله keremke سپاس gelekî wela xortekî nivîsandî gotiye mixabin Huseyinî sermid bêje li dijî şoreşa rojaveyê niza kija şoreşa rojave li ku ye nizanim yani eger şoreşa rojave hebe îro ev 4 sal Efrîn dibin dagîrkirina Tirkiyeyê me nebihîstiye me bixwe nexwendiye ne ragihandina Ewropî ne ragihandina Erebî goroşkê ji roja Hesedê an jî yepekê an jî rêveberiya xweser êrîşek berdayê li ser Tirkiye di hundirê Efrînê de an li ser çetên bihêz di hundirê Efrînê de û yek ji wa kuştinin yani ev 4 sal we tiştek nekirî ka şoreşa we ku de ez fêr nakim yani çim azê dijî şoreşa we bi wexta şoreş hebe şoreş tune yani hûn henekê xwe bikî bikin mesela çareserkirinê Kak Mîrza te tiştekî balkêj got îro em karin gazineke ji enekesê bikin ji ber enekesê em bêjin nêzîkî Tirkiyeyê û nêzîkî hêzên çekdariyê got hundirê Efrînê de ye yani gerek bi hemî hawayê xweyê diplomasî dextê li wa bike raportê xwe yî ne bêroja ne hefta ne bide hikûmeta Tirkî gelek pên pêkirin li Efrînê çê dibin û em qebûl nakin ev xelkê me nin êrê hûn derbas bûnin ev leşker derbas bûn lê xelkê me tên êşandin xelkê me tên çewsandin texîra demografî çê dibe gelek xelkên xerîb dikevin nav vê xakê de yani karin raportê xwe pêşkêş bikin heger ew nikaribin enekesê nikar bi va raporta pêşkêş bike kêmanî ev civînê got bi Ewropiyarek dicivin bi Amerîkiyar dicivin bi Rûsar dicivin karin ji war bêjin heger dîsa jî got nikaribin karin saziyên sivîl îro saziyên sivîl bi taybetî saziyên hiqûqî yê Kurdên Rojava 4 sazî henin karin xwe bigînin wan raporta bidin wa ew raportê xwe heldin netewên yekbûyî bi gelek çewsandin di hundirê Efrînê çê dibe yani gelek şêweyên siyasî henin karin pêk bînin wekî dî em xelkên goşdervî welat diaspora Kurd yani gerek em jî karekî baş bikin karekî سیستماتیک bi kêmanî her heftî an jî her me carekê welatekî derkevin xwe pêşandanekê bikin di bo Efrînê û karibin rojekê ji roja tesîrekê li raya giştî bikin li Ewropa nû tiştekî heye Efrîn hatî dagîrkirin gelek çewsandin tê çê dibe Nîdal Xan li Ewropa nêzîkî 20 heb komelî ser navê Efrînê hatiye duristkirin li Almanya 12 heb heye li Swîsra heye li Bawe heye û li derê din jî heye evana çima nayîne bihev û bihevrayiş nakin تشتكي بداري هاي رولي بارتي مان كردي يعني رول خاو نيجاتيف هاي براستي هرو وك ام از سر نموناكب تادم وك بلاتفورم عفرين ام بي 5 سالنا ام راپورا سر انتهاكات العفرين دبن ام رادكن لمنظمة العالمي ام بين امنستي ام بين
منظمة جبير نکه جوی پیدا اجیوان راپورات خوازم. اوكي سباس اشتغل بريكم يعني هرو قبل عارفين خلكي بمارة آلي كاريدكي يعني جيبي راپورنا ب عرض عفري جمارتين هاف خلقنا بسري خانة نا تابعي بارتيانا نا تابعي تحزبانا يعني جي هيزن عود اما ام بين سر يعني خلق ويرا وشا عيني العفريني تشد به لراس العين جاو دبي يعني السريكانية دبي لو دارجي او عيني او روشا هاي اما فيرا بورنا ام نكارن ويه جماري داخلنا ج سريكانية بوش بو خلقي وداري اي بر يعني براستي بر بقريداي بحزبا وبارتيا هرو يعني وقت دبينا انه اگر قيادي خو بارتي وقت دبي انه اوردر يا نجي امر دون انه وانا قالب ما كن ها بيلنا بلا هاف مسألة حساسة صار تشكيل دا كذا ناكن يحسكت بندان ناكن بينما العفرين نب امري حزبا كاردكن ينجي الرابورة رادكن هاوان تشكي دنجي تدقود سر لأوروبا هرو وقتك هنك برنك رابين وكونغرن شي بين هاف اوي انقاذ عفرين وهاف نظام شي وهاف نظام شي ناكا في هرو بس از كونغرك روينم وبيش اعلام دار كابم انه هرو من عفرين او كريا ام تاتش خدمات كري هرو يعني تش خدمات هرو جعفرين الشيبيه هرو ضغطك سياسي تنكاني بكرون ما هرو ضغطك وكي حتى ضغطك جواكي يعني انه خلكي اوروبا ما نكوري بلا كره وقتك سكناندنك دبي تشي دبي وك ما مستا كندال بريفي الكونغرا دا جاكي قالك انه هرو وقتك مجموعة فيني رابين يوم تشكي جبو كيجون هرم لسوريا يانجي الكرد او بنا لشكر بنا اگر كومك را دبي يا سكناندنك دبي صد مركوم نابنجي يعني مو خابن وقتك تشتك دعواتك ببي يا دارك حفلات مثلا سرسالة بيا او بي يا فالنتاين بيتي ساكي بحزارة خلق داري فيجي تشتكي يعني خمكي جنب لاتيما الاوروبا ناموية هرو في خميق هرو از يعني بهفدقينا حتى نها كاس بر بيكوري او ناكري از كتا ام كب هفدقينا هرو از تابعي في بارتي هرو از تابعي في فلان مثلا انكاسي هرو تابعي هر کس دخوازه وقتی اکی کم ورن جامن کم ورن جامن ام بهاف را بکن اوکی تو ورو هاور هر کس گاوه که جم خواهو بکی پیش داخینه ای بهاف دگینن از بیم هوایک يعني سببا انه نجنشتن هذا حتى نال خلقي عفريت ای پر کاری پارتیا ايد دياجي يعني هرو انكاسي او يانجي ام بين نسر انكاسي از در نكمل هبل ما انكاسي جيش ما هو نابن از بهم هرو وقتی قرار ما عفرینه قرار کردی روجاوا کی قرار نه قرار خلکی روجاوا قرار هرو قرار گریدای به اربیل بقندیل قیادت وان هگر لهفدو هاتن تشتكي بلكي في دال ما ببين اما حتى انا كم تبدي بين يعني تمي او هاي انه ما بين جندي اتفاق تنايا وهذا اتفاقنا مع الاسف يعني تاثيري خب نيجاتيف سر خلك روج افا جدبا بله قالك سباس ام مثلا عفرين جي ليفر اوتكن درواز دبن ولا هيك ميرزا كرم كرم جبوني رابورا بله جبورا بورا إما أم العفرين جبوني خشكا هجاو دلال أو جي بي نظام أقهدارية وهي تنن أم حفتانا رابورك للسر بن بيكرنن إيل عفرين هريما عفرين السروبر جروجا بيشي حياني رجا إيرو حفتانا رابور بزمان عربي كردي وهروها بزمان يعني إيدن فرنسي انجليزي وتسليمي دراجي تدبي يعني ازاديا بارتيا ما وقتاني بارتي نكار بنجبوه خدمتي بكن ويش بوچ خدمتي بكن خوش بوچ تنا بكرن ادن جبو سريكاني وغريسي بيجي هروها يعني كار جدي تكرن
گو کمیتان بین آوکرن بین بیکرن توثیق ببن یعنی بین تثبیت کرن بین دکومنت کرن یعنی نام رقم و تشتن از دیدم تا از وقت دکومنت نتنه از وقتانی بیجم صبح یک وگره لو دکومنتت قریبه بگیره بیجه بله اف وقتانی از نها جناب تر بیجم 5 گوند نگوندن باجارن لعفین هاتن آوکرن لفلاندره دو بنگهم چکداری حکومت ترکیه هاتن آوکرن لفلاندره يعني دوكومنت كرنا فان تشتا قالك ام تبينن جرنجن وقت بارتيا كيتيا ديمقراط و ام تجاره جدي كاردكن ام تكارن بشين جنابه ترك تنبينه وبشين نجي حركسير بله كك احمد هيا مش في كاري وهي لمن كير نكت تستمزاني از بو جنابه وبش از ايميل اخوش ترى بشينم يكسر تجمره بايميل وواتساب يجي بشيني سباس مالته اكثر بزماني عربي بشين بو تنزان بخوينا نا كردي لاتينيجي هي زانم هي كردي لاتينيجي از خانكات كم كك احنا زاني كك ميرزا تخوازم تشتكي بيجم ده هوالي نيجا تشتني بساندنن درباري عفريني يك هنرمندي ما يجا خليل عبد القادر ووكيل يجي خوشكا فاطمه حدود بيجن دبي مسألة دستنا دولة الناب نتوي ده هن كارن تشتكي بكن كسك الرابورت وناب بيزه ناككو يعني قلتنا مش كك خليل عبد القادر ري وش خوشكا فاطمه ري حتى خوشكا فاطمه بنقص ده ونا يعني ربريا خسر ونا انا كسين كارن تشتكي بكن جبر مستلستكك ناب نتويه هجر ايرو ام خديه عرض ام خونلفينن بيجومان وقول بيجين بيشروجا ما دستي دولة الناب نتوي دبن بس جوروجانا ام بيش خلكيكن لاوروبا والهندري ولات انه ولا باجارتي مهيد بين دستي داغر كراده ويتشاخي وخلق زانبن كو خديه في عردي هنن لي وقتا از نشتغلم وهو احمد نشتغل وخوش كان نضال نشتغل ورابورتات بيش كشتكه ودمي مثلا برابيتي ببي ذات حمي باجاري ما بيهرن فمثلا نوجو هون تفكرن راسته ليستك قالك يمزنه مخابن ريبريا خسر دما ويده بري حفص على بري 4 صاله نزاني بو نكاري بو تشتاج هف درخه وبراستيجي تتكليه قوتنا كابيرام تتكليه ريبريا خسر انجي قصده بباشور كردستان نبو اگر باشور كردستان درباسي ويلست كي ببانا كاري بونا اف مثلا هميت بلكيشينا بانا كاري بون بلانك دبانا بلانك بيبانا او تركيا جي حساب شخور بكرنا وقت يرو باشور كردستان تكلي بامريكا دانينا بقوتانا اف مثلا شما شي دبه كرد ملور في شكك برنادون تركيا خلكن سيفيلن ريمك آرام جبو شوي درباس به ويش أخي خلك ما بيتشام صندت وأمريكا جبر بتشام مثلا بستنا وقتها زانيبونا أو سينور باراستي لهمبري تركيا تو مشكلة نبو تركيا درباس ندبو ليه بلي بريا خسر أروغانت بو يعني يقولوا سر يخد شو بو قلتونا أمريكا وادوست من أسكارم تكليا بروسيا أردينم أف مثلا هفهرين باراستي تركيا تجاري درباس نابه خندنا ويجي سياسة ويره شود بو جلوم وقت ما هندك دمينا هسه خالي مهنا يعني عم دبيجن دايك حتى زاروكي ونجري شيري ناديه اماجي وسانا حتى ام نجري حتى ام كارلكي كسك تشتك نادما كي ببرب بدجمن بد دوست بن مثلا تشد ببرب بله ام تي خالا خوي دمي دري سينور باشور و روجاوا سملكا جنوبا وبو امزانو کو دمه هاتا گرتن سببی ما گلک جار دردان نقاش کریه و نها جاره کی دم وبو اجا ام نزانم گلو هایا وجه هيا بکیجا پیمانی وبو بکیجا لهواتنی وبو دسبه دسبه جاردن نه گرتن سبب گرتناوی و وبوناوی چه بو که احمد هایا تجبید چتیه باور بك وك هي نكمة جناب كاك مظلوم عبدي زيارتك لكردستان هيكل بايتختا بكاك جناب سروكي بهريميرا وهروها بهن
berpirsên dîre jî û bi berpirsê partiya jî wek agehên me neb cenabê serok tenê re serokê herêmê re rûniştibûn. Sedemê wê yani teyî sedem divênî bên rakirin. Mamosta sebeb sedem sibe jî dikarin ev sedem çê bibin. Yani yekem tişt bîr û çûnên me de her beşek em bêguman em îro berî sibe hez dikin ku Kurdistanek serbixwe û azad ji 40-45 milyon beşer û bi yek serokî çê bibe. Lê gotinek di nav Xerbiya de heye ez ê wê hes bikim wek gundiya bêjim. Dibe ya Rabî tu girêm oza bikake û tu devê çêleka min di nav ke. Dûra li xwe hayê dibe tişkesîr nake tijmir jî nake. Bi avebûna welata bi hêviya çê nabên bêguman wek niha cenabê Kekavbaqî got bersiva wan hevalan da. Divênî kar û xebat hebe. Şert û mercên her çar beşên Kurdistanê her yek şert û mercekî wê hatiye avekirin. Em dikarin piştgêrî hev bin Kek Mîrza em ne destdirêjî hev bin. Em destdirêjiyê nekin ne em destdirêjî beşekî din bikin ne beşê din em qebûl bikin ji xwe re got destdirêj bibin. Kî dibe bera bibe? Şert û kolanên Qamişlê û Kobanê û Efrînê em ji hema bêtir zanin. Ji biraderên hurmeta me ji Bakur re li ser serê wan biraderên PKK. Hurmeta me ji Başûr re li ser serê wan Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq û Yekîtî Niştimanî Kurdistan. Biraderên bi rastî rojhilat dûrî menin camêra derbasî ser problemê me zêde nabin. Lê em çawa em destdirêjî wan nakin yan belkî biraderek bêje imkanê wenînin wek Başûr wek Kurdistana Sûriye. Nexêr mero destdirêjiyê bike karê bike. Lê yani perwerda a me a Partiyên Kurdistana Sûriye ne perwerdak destdirêjkirina nav beşê diye. Tersî wê piştgêriya beşê diye. Yani Başa peyede rêxistinekî aliyê we nîne? Destdirêjiya wî nîne? Belê çawa qurban çavê min maşxwe niha me got yani du beşên menî Kurdistanê ne tenê piştgêrên me ne destdirêjî me ne jî. Yani niha xuşkanî dal bi zelalî di wî beşê de got yani ez hes nakim bi rastî zêde loma bikim me anî ser îca pêşxabûrê sê malka. Pêşxabûrê sê malka em divênî ez hez dikim bigêm wêna yani biraderên me kî dibe bera bibe kî îdare dike bera bike em dikin enekese bike peyede bike kî dike vê îdarê divênî hurmetê bide beşê din çawa em hez dikin û em dixwazin ji beşên Başûr got hurmetê bide bîr û çûn û dîtinên me divênî em jî hurmetê nîşan bikin ji wan. Wam spasiya wan jî bikin got ew vekirinin. Yani tu heq nîne got bi çi navê dibe bera bibe xelk li sînor xe bê Kurdistaniyekî wexta ji mir lazim be ez bê Kurdistan yeke. Ne lazim be ez bê çar beşe. Hevdû nake wiha. Çar bûye çar beş. Ez razî nerazî. Ji ber wêna li aliyê din wextanî tu derbas bibe tu mecbûr e tu dokumenta pêşwankî heya tu derbas bê. Erê birayê tenî Kurdin û tu derbasî fiyalî jî bibe dîsa her wiha. Tu derbasî binxetê jî bibe her wiha. Tu yani Kurdistana Sûriye yan ez hez dikim bêjim beşê bûyî coğrafya Sûriye pirasî. Ez wê bînim bikaranîn. Lê em ew problema divênî ji kokê de bê rakirin ji bonî roka dî xelkên me nelviyalî nekevin vêne astengê. Çimkî piştgêriya a giring a niha îro ew sînor ew dergehê jiyanê ji bonî beşekî mezin ji xelk û cemawerên û milletê ê li beşê Kurdistana Sûriye heyatê bigî reqayê dêrê jî. Ji ber wêna biraderên ê îro berpirsyariya îdarê dikin divênî du derba çavê wan şiyar bê. Du derba bişopînin dera. Kî dibe bi çi navê dibe ciwanê şoreşger dibe ji xeynî ciwanê şoreşger dibe. Hurmetê divênî nîşan bikin ji aliyê dîre.
لعالية دنجي باوريا من ده من وقت أحمد بيجي وقت بارتيا يكيتيا ديمقراطيا بفكرن لعالين باشور أم يعني وقت إدارة وقت تجربة وقت كار وقت يعني تثبيت كرنا قلق تشتا جاوه اللي لدري درجه بنره نب في عجله بونه يعني بتشافه وهيئتا اغو مزن ايرو تدن بوي چاوی له بنره دکاره به تشنا دا قرتینه سپاس بله نضال خان تو تشتاق بيجي دوی بجاری دا خدي از پرتشي زداناكم باش. بس وكي يعني تشتكي بتشوك اشيروفان بكم بي مع باريس مالكا يعني ده هالسولنا خلكي ام بين خلكي عفريني تفيدا جنادي يعني هرو بلكي فابيا ام يعني ام هيفينا انه خلكي مو للجزيرة يا خلكي القامش لوداري لحسجة هاو خلقنا يعني فداك جبيبينن وهاو فداجي يعني ببي يعني فد إبر خلكي سيفيل هيرو نبس يعني خياية إنه معبر مخا معنى تشتين حتى تجارتيا يعني تجارات شتدا أو هاي إنه كان فيالي فدا ببينن وفيالي أما يعني هاجر كارك مثلا إغاثي تدا هابي وخلكي سيفيل جي فدا ببينن إبر خوش به هاو جي ديسا غريداي از ديسا باغارم ديسا ب اوي بارتيا هرو هرو جران بني قيادة بارتي و ات كرد وحتى ينكسي اي برد في منطقة داي يعني ديسا بله باشورة غريداي يعني بله قالك سباس ما مستعد باقي بس كرت ها كرت بكورتي بكورتي بله خيزك لا يعني بيجومان يعني دفات سيجنال هبش حردو عليا انه اف دريسي ملكا براستيجي كان بيجن ايرو جيانا خلكي مي روجاواي كردستان تايبتي هريما جزيره لسر خريده به اگر او بيگرتن ويگلك اصلنگي وچيبو دوا حردو ما هي گرتيده عندو دما گرتيده گلك اصلنگي چيبو گلك بوهابون چيبو گلك معدنمان شكرنما نان خرابو يعني اف چونا كك مظلوم عبدي اجبو كك نشيروان برزاني گرك جميج وبانا گرك دقاوي دبا هگر براستي سياسة تيد بقان ليه بلي خوياي او جي حريك حساباتي واهي واجنداتي واهنن وتشتي واهنن ليه بلي مد بيجم تشتي سركاك واف دريهات بكرن امريكا ودولة النابنتوي جبر حرتم طانكي وترمبيلين وخوارنين وتشكي دور درباز دبن وذاتا ما بروجيك وهي 20 مليون ترخان كرنن جبو بركه درست و باش چه بكن دنابرا باشوري كردستان روجاي كردستان بله اشخاص جبو او كي امريكيه او دري جرتينا با وانا هر كاف دچون دهاتن بس بله. جبو كرد فقير كنت مالا خدا برچي بون جبو وانا جرتي بو بله ابو جواب بله ام درباز خالا خايدنه ببن او از جاردن بزفرم با كيك احمد كوج در وای هر دو آلیایه و بخواجی آلی کینه ریکفتنا دنا بینا یاجی گفتگوین جبو ریکفتنا دنا بینا انا کسی و پیاده دا گیشتی کیجا مرحله و هون لکد دریوینه یاجی هون جدر وای لکنه وک پارتیا یکتیا دموکرات کرد لسوریه بله أنا كسا يعني وبرادرين بيانكا بارت يعني بيادو بارتيان در دورا وينا أو جيتيت نهدها كن بله گفتگو دیالوگ وان گلک درش کر ما مستا گلک درش کر يعني اما د پیشی د وقت دما گوهات گوتن گو گفتگو دیالوگ گرک گرینگ ما گو پیروزه شخواه درمان هر تشتکی مرو هفدو ناس بکه گلک تشتا وینان ملسر هفدو گرتنه بی گوام هفدو ببینن بی هم هفدو ناس بکن هما فلان کس گوتی فلان پارتی خرابه و دمجید هاتی تثبیت کرن و ایدن هر وها گفتگو دیالوگ گلک قشد حلینه گلک دلا صافی دکه يعني بيغمان گفتگو دیالوگ جي پیروز باهیه
گفتگو دیالوگا گو ام تید نتیده انا کسا برادرین انا کسی او پیانکه ام پیروز دکن ام پشگیری وینن لی گرک اف پارتیین دن به تایبت پارتیا یکیتیا دموکرات و پیشفرو پارتین کم زیده ام نابجن اف وقت گوتنین تی گوتن جانا فلان پارتی سرکه و فلان پارتی نسرکه و نظام چاوا لی پارتین کم زیده خودی رولن دکارن جماورک پشگیرن در دور آوان هنن فیده کارن بکن گوختانی دما گود گفتگو دیالوگی دبن ایما وقت پارتیا یکیتیا دموکرات ام راستی لکو ببینن ام پشگیری ویبن یعنی دما گو ام پشگیریا نا و اداره دکن ام دبیجن ادارهش فودا چتره چند کیمانیه و بیکومان نا ام کیمانیه بجمیرن کیمانی ناین حسیبه لی بیگومان دما گو غویران جبر داعش دهات گو جبونی اوقاس خلق بین کرن گوه ما هسته ما و حمو بسر شروانه ما دبون هم پیشگیری وان بون بگومان یعنی وجدان ما قبول ناکه گو کسی دی به رنگ که بوی رنگی به یعنی برادر انا کسی جی اداره کربانا اما پیروز بکن اداره تمو تمش فودالیزمی چیتره بگومان لی گفتگو دیالوگ وان گلک درشت که ام دبیجن گلک توشت هنن لازمیا وینا بیکی غریب نینه گوته که وی ناو مروده مخابن یعنی گفتگو دیالوگ سکنه و دما امریکی نلوربن امریکی لوربن گفتگو دیالوگ دمشه و دمک بگو اصلا امریکی نلوربن ما او گفتگو لکو بسکنه ددوجه بنگه گفتگو دیالوگ لنک ما هی وقت کرد کاک میرزا مال هوليره لدوهوكي گفتگو دیالوگ ما تفدانا اوین گو ایرو انا کسا پیانکا و ام هر دو پارتی جی دناف ده ما گفتگو دیالوگ بهدور کرنن ام کاریبون بگین خالنا بهدوره بپشگریا برادرین منی باشور اره سپاس دکن مالاوان آوه لی دبیرو چونین مده اف گفتگو دیالوگ گرک به سرکوه جبونی دکاره به قزنجک بیکرن اگر اف گفتگو و دیالوگ به سر نکوه و کاره بن دست دریجی چه ببن نه جه براین منی کرد جه رژیمن در دورا ما گو حمل بندینن چاوا ویر تیک بدن وکاک عالباقی گود همو حسناکن گو اف نمونه هبه کی اداره بکه برا بکه کی اداره دکه تنه یعنی نه برادرین منی پیده دبیجن نه کرد ام اداره کردیه اداره هر کسی ده دیسا قبول نابه گو بهنه کی کردی جبه نای قبول کرد اما ام پشگیره گفتگو دیالوگ اینن ام تیده نتیده لی ما حز دکر گو ام جی دناف ده بن ام دزانه بن ایرو تیجوان شاشه منه گوته با کک میرزانه ها تجمه پرسیبا گو ام دناف ده بانا منه گوته با کک میرزاد بیرو چونل ما دو ام نل وی آلینن نل وی آلینن شاشبونن وی آلی اف بون و ای وی آلی جید گفتو گو دیالوگ اید اف بون یعنی معنا گو بسر ند خستن اف معنا ایدیم سر که اف ام نها بیجن ام ببور ام بیجن ام گفتو گویا گوتنه وان بیجن ام بیانا کسا اف وید بیجه و برادرین انا یا پیانکه وید بیشن چونکه ام دوری وینم نه نرمال پارتیه که دهره میده که قیه ادعایه جنیزیک و دشوپینه دوی جنیزیک و جی های اویجی وجوان تشته هبه بگومان های مجهه لی ام حسناکن سر زمان وان یعنی ام وی گفتگو دیالوگ آد بیکک مرزا ام تیخن آستانگه که ام حسناکن یعنی ام هیویدارن جوه گفتگو دیالوگ روکه بری روکه گوب سرکوه قزنجک هبه جوی ملت ماره چمکی گرنگیا برا بشک هما بشک جیل هفدو به باشه برام نتیده بن گلک سپاس ندال خواهشته بپرسه یا نه بپرسه بس بله یعنی تو وقت کسی که کل دروای پارتیا و کارین جواکیت کی و کار کلتوریت کی بهسته کی کردستانی نتوید کی تو وان گفتگویا چهاد بینی چما نگجن انجام خواه چما نگجن هدفی
از وگرن وک من بری في من سردانكر هگر هرو ام دبین گفتگوی یا دیالوگی کردیه و نها برادر ماموستا احمد دبی بخوا هاونه نزیکی وی دیالوگ نتی دانه yani دیسان وگرن شورما بره هرو ایگ دیالوگ دکی بناوی کردی سوریه نش کردی سوریه yani هرو او قیادک جی قندیله قیادان جی باشورنه وقيادة جي أمريكا امریکا هوا درک او رقیب او درک دشترینگه بله tamam هرو از نت پارتیا دوما رول پارتیا کانیه هرو وقتی ام بین ان کسی نبناوی پارتیا دندگه وقت بین هاونا جبناوی او کردی سوری گی دندگه و ده اپوزیسیون دانجی وكيدن هروج بخاطر الأوبوزيسيون ده تنكونت تناف تركادا حتى أنا كنت التأثير ناهشتي بدشتكي يعني بفيدا سر في روشي كرد ما بالعموم أكيد بين بقشتكي نا بس بين بالعفريني يلا تل أبيض يلا سريكاني يعني يلا تربس بي تفي دل بداري من نكوني بكرة من نكوني تشتكي بقان منده في ديالوجي كردي هيفيم ام هيفين بسبب يعني حلكي ببينن بيجينن هفده على الاقل كردي مو الجزيره وشرقي فرات على الاقل هونا بلكي في ذاك ببينن جوار كاربه اللي اما دي ساعات بين وقت بين نف دعوة هاف ديالوكا هكر ناج كردي سوريا بن بلكي يعني أزنابين بلكي آوابي سباس وساكم لحظاكم ما مستا از فردريج نادرنجي أنا قال لك قلت قال لك باشن جبوي بطرفه جدرفه أو كجيب يعني باواك يجي راسته يجي بيجي ما مستعل باقي ام دريجنا كن ديسات فيجن دريجنا كن جبرك خالك ما مايا ودا دقي ما مايا باشا هما تتجم دريجنا كن هذا باشا نعم منو تمزاف انا خبر دايا جبوي بله قال لك باشا جارنا ام دوباره كن قوتني يجبو تماشوان المجي قال لك نو درباز دبن يروجي باش سلافو ريز بو تبا براستي از قلكي وك كاك احمد ونوك خوشكا نضال از هزر ناكم جبال هزري ما هي يرورو ريكفتن هنكي قافن باش هاويتن يعني او دبيجن مثلا اتفاق سياسي تشيبويه يعني هف بيمانك سياسي نابراوا تشيبويه قال لك خالن هف بش قهانن نقطة يكي ليبلي او منتاليتي تاريبا بريا خسرتشيه او قاصالة قام بيجن 2012 حتى يرورو او دسلاته تخوازي يعني بارا مزن آويبه وهنا كي بدأ أنا كسي دفي مسألة سياسية ده بس بلي مثلا نلجم مسألة سياسية تنيد سكن مسألة عسكري يا هري جرينجة يرورو لشكرين روجنا لشكرين روج هجمارا جاي 10,000 إنسان لشكرين حاضرين بيشمرجنن هندري كردستان باشور أو سرفيناك لهفدوناكن أو دبيجنا مدرباسي في هريمي ببين أمي لشكركي كردي چه بكن جوار لشکرین روج و یپکی داکو وی هریما مایا کردی بپاریزه او قصده چید بیجه آنجی حسده چید بیجه دبینا دماکو او پیشبرگی روج در باز بین و ببه بشک جی قصده و تمام دبه اب مسئله او چاخی او رحی نتوین آمین دوی مسئله ده یم پیشنیارک منی تایبت وقت مروف کی سربوخو رو جنبیر از وید بیجم بلا يعني او قصدها قر هزرك وي عسكري استراتيجي هبه كاري هيزك ديسا هيزك بتشوك انجي تشقاسي باش به جي بشمرگي روج و جي بيبكي تايبت منديه كي بدوي جبو مسألة نتوي بباريزو وهريمن كردستاني هريمن ما كردستان روجابا باريزو وهر وكي قصدها هبه ومازاتن خد ريش كريه شويه دير زوري ورقايه وقياي من بجي وقياي سينوري حلبي يعني او كارن ويش اخي قصد الوركار بكن ليبلي هيزا تايبت جي بشمرگي روج وجي يبكي هريمن ما بباريزن از هيدارم كاربن بكن في خالي
بله گلک سپاس ام بین خالا خواهد داویه از زانم ام هر چارجی ده روز نه روز پیش نه لستوکهلم بون لجوینا دامزراندنا دیا کردی بون از خوازم بیک ریز هر جمع بیک ریزه کی و گوتنه خواهد داویجی پیرا پیجن هسته و چوابو و چوا دید چه هیوی داوه اما کک احمد در دست پی بکم و هر یکی دقیقی مهیه برای کرم کی ولا از بریاوا از دیساجی دوباره پیروزباهیا برادرها دکم و کمیتا آهات هل بجارتن و هیویدارم گو دکار و باره خود سرکفتی به و هر وها و کرد بیجن چند بچوک مرو دست پی بکه چیتر گو مرو کارکی نکه و اف کمیتاس سرکردایتی ایرو هولدان خونی جدی بکه وقت چوانها ما گازن و لوما مج پارتی و هزین کردی دکر جدی کار بکه کو چونکی او پنابرین کرد لوان ولاتن اروپی گرنگیا وان بیاکرزیه به تایبت جواکاوینی سیویل گو قاربه ببه زمان حال نتوا کردی لوان ولاتا گلکی گرنگن دیسا جی پیروز به سرکفتی به لی ام هیوین جوان گو جدی کمیته کار بکه گو کار به رولا هم بیس کرنه بکه گلکی سپاس نیدال خان تو جلوه بوی وک ما بشدار بوی و چالاک بوی هسته تا و دیتنه تا چیه؟ برگی از برکت خاش بیم جارا یکمینه از کم جواد کی هنا مزن کرد و جحمو پرچین کردستانی هرو تشتكي بر جرينجا و بيوستا ام يعني ام وكرد ام زماني خبو بارزن باريكي ام خلقي خبو بارزن هرو مخابن اوروبا يعني دولة من دكي بر يعني باجارك فرايو تشتن دولة من برتي دو هانا وك يعني ام بين فشد نهاد ديدا ما زند بن دباق برهارن جينا يعني واندابن هذا كارما هجر أمكان بن في خلقي بداري وبس قريكي ما برنا خلقي بنابر الدياسبورا خلقي يعني بروبلم برنا برسكريك برنا هجر أمكان بن بباريزن خلقي ما جبي بس قريك دبن لفداري أمكان بن لهفدو هينن بديروكي وان بكولتوري وان ناس كرن بدن ايبر خاش بي وايبر آوا بي بلكي ام بكاري جواكي بهفدو جينن جكاري بوليتيكي برتر بله وقت برنامه خلاص بو ناتشن ام سپاسی هف بکن پاشی هرن کاق على الباقي ما دقیقی ما بخواد گرن ایدی ها بکرتی از یک جه دامزراندن دیا کرد بوم یا کنگره گل استکهلم چه بو و زیدی مهونی و که مکار کرد داکو اف کنگر بسرکوه براستی کنگرک تایبتمندی اکوه هبو گلکسن اکادمی و روشنبیرن هیجا و سیاست مدارن هیجا تیدا حاضر بون کنگر بگلمپری سرکفتی بو لی بلی تشتکیه ایرو بریوه کنگر هولیره چه بو کو د فدراسیون تیدا نه فدراسیون روسیا فدراسیون سوید کنگر هولیره ده بشدار بونن لوی دیا کرد 4 فدراسیون بشدار بونن جروب اكسسيا هي ايرو لاوروبا لتايبتي المانيا خو حاضر دكه جو فدراسيون فرنسا وفدراسيون بلجيكا دقل جروبن باش جي كوملا او جي خوبجين هاف دبن سي كوملا لجدرفي ولات دياسبورا كورد يعني هيفيك من تايبت هي جو او هرسي دبن سيوانا كده كاربكن دا يقدن بن لهمي اوروبا وكاربن ببن زمان خلقي خلج درفي ولات بله گلکی سپاس بو جناب وحمیا کاک احمد گلکی سپاس جناب کم کن بشتر وی برنامه مبون و هر وها نیدال خان گلکی سپاس هیوید کم کم جاره کی دو جار بلکی 10 جار دنجی به هف ببینن لسر مناسبتا و هر وها عبدالباقی حسینی سپاس هف کار خوشید کم و گلکی سپاس بشداران يعني بينرن شاربل مديا وبيف تي في بكين كو ابا 2 ساعات البداريه مكرنا مالا وابا ونهر هبن حتى برنامج كدن بمنن خير وخشيه ده بخاطري ساعات خوش ساعات خوش